Kardo pa jiriglo, Kardo. Peposi pini meeting ke pha mate mai ka chupha alam thege lalo. Akapre tu matha tahai mene political asong sike seng pu anda political asong kali. Alom so philo tenang tum thege glong po nilitum ala kopi sini tum ke mang mana so poni tum achibia sen pa declare po. Lasila bang ke mang hurang ne. Je nilitum ke political party kali, non-political party lapen, all political party, all social organization, lapen ladak ham ke doan, lapen jati ke doan, jingrung lapet pen, paprang nunang, mai sini tundak pini, duk awepan kacupa, lasya kaprek nang itu matai nang ne, non alomso perute nang itu sini po ni itu kopi se kemang ma lapen ini. Anutina fan kacuniri ji bang keladak nang kidun politician leader lapen organization lapen rongasa rubasa du kami fanda cuniri bang ke hemprek kosong si kapalong si ma lapen kosong si nilitum naso asong ke klaim ke dam nang ni ma labang le nang pare nang pangkang te mek sendi pusi nili nang litum fa bang tin fanda cuniri athemada ka akaprek politician num dado lasi ladak abang ke nilitum bang ke politician a meeting kali social organization a meeting lasi kosong jadi tu meeting ke dalam nanya bang ladang apa rekang ason te megi pusi ni cihek penang itu fan cuni risi di dalam theater ansi pansung kalau kardong Coro perfect lo pini labang so mai lo kang pualam the mate welcome address jumise pel tu fan ke jai pon the kapot. Ladies and gentlemen, let us proceed to the next agenda, that is the introduction of the APHLC and its objective. It will be led by Sir Peter Tiso, the General Secretary of the Organizing Committee. So may I request Sir Peter Tiso to please come over here and introduce the APHLC and its objective of the meeting today. Aduntu angkong mate agenda labake pini labangso opening ceremony mate launching ceremony of the APHLC labangso akimang lapen alang litung ke klempon je akam labangso lam the se puthot jai pompo lapen labangso lam the ke jai pon je lagi ke hai pitor ti so anang lin bensil to phang pini pachini potpo Aplc Khai ka song Handbrake Aparman Lapangso APHLC A committee lapen objektif alam han prang bini labangso official declaration along amai along man ke do His Highness the Karbi King alang liapan nitum labangso a committee pen suri akero pipa jirlo alang liador ke so pick apor chi open dilitum along khai ka chi song along nang che don dun la pen nang che tong dun pot akero pilo la pen thu pini amai along governing body Karbi Anglong Autonomous Council pen Akihai executive member Atumanophan Lapen MEC Atumanophan Lapen Ilitum Karbi Anglong Aparman Mate Ilitum Handbrake Aparman Mate Article 244A Complement ng Jipu Alam a message Assam Assembly alongan nakipon PG Ake hai sir, MLA, Dorsing Rongha, Alang litum doon na pan sa men nili akero pilo,
alang litum abdor ke supik pen apor nang cipidu na pot la pen Karbi Anglong rong asar amai pen chenglok hampang asong ke duan la pen media korte anjir ke don atum pastame akero pilo ahom lo original APHLC alam nilithanam dia prang ahom lo je original APHLC Karbi Anglong nang seng det na nang dukot na pu kapire ajok penangan original APHLC kacini ne atum ili tumaphan mate pini labang so mayalong aho or nagi pidun jia phan kewang atum phas na me to war ke khang la puson do ning duk lo khai ka song atum phan la puson ke khang ke la puson ke madu abang phu lo kana bang phis na me choklem nang ni pini original APHLC ke seng nang ko alam ke la helu nang li tum si tame chini ta hai po 1960 aning ka Meghalaya non ke state mandate lo Meghalaya state mandate lo alang litum aprang ke Assam under sidolo Assam assembly long selang litum MLA tum ta dudun bom lo bon sita me tribal atum aphan akisung nang lejipu chinisi halabang sohut 1960 aning kan khai chipupe thorom chipupe lapen party chipupe latum thorom ta hem jatakang bublo lapen party ta hem jatakang bublo latum chingrum pet pen Williamson sangma pu abang pu APHLC nang pangcheng lu original APHLC 1960 aning kan alang li ke Garo National Council along inut alidar lapen api alang li long kacerabdun Captain William B Mara alang li sitame independent pen cerabdun lu lapen ako Bi pakam alang lita independent pensi cerabdun lo lapen MN siam alang li sitame independent pen lo lapen George Gilbert kuabangke Indian National Congress pensi celang dun lo lapen ako Khasi Student Union atum sitame cerabdun lo hempre kapan kacesong lapen kaprek a political party atum sitame haladak Meghalaya state ke hang ahut chesong dun article 244A ateng pen as per India constitution ateng pen alang litum hemprek apan chesong lo APHLC seng pen la hello original APHLC ke la si pini ari crack proxy December achiklo Karbi Anglong along ta APHLC aprang nang dulu bon sitame halatum aprang kecheng si APHLC atum avisan amang kaheman akachesong atowar pen akaprek atowar si damrong halabang sohut 1960 ahut kachesong ke hemprek kang kim apansi alang litum chesong lu lapen hemprek ta 1970 aningkan Meghalaya state alang litum longlo halabang sohut ilitum Karbi representative tadolo Karbi Anglong la penen sihil pen sitame bon sitame halabang sohut siop sonang pilo tame litum mangga separate Assam along si chang bo komat pini arnian ta litum ke Assam along si chang dunang bomlo lasi APHLC original APHLC abangke non kariwai kapareng tu akenang sot do koklu jia kathar APHLC abangke amison pen akaprek atowar si damrong lo
hemprek aphan jong si chesongi polotang te APHLC atong origin APHLC ke all political party dak BJP cipupe Congress cipupe ASDC CPML cipupe hala so huta la si pini ani ilitum Karbi Anglong jong si hemprek long nangji polotang te ilitum tabe hala so ateng bensi ilitum chesong nangji pusi pini ani nang litum kadok kawe phantame la original APHLC alama bangke nang litum phan pachini nang koklo la pen lance na koklo Karbi Anglong lo kali polagam de litum jonghele chesong sitame hempre kelongi ke hello wingji isi mera party ka chesong pen ke litum hempre long ne lasi litum methang ani ga ka bostu bang chiri si che osi ilitum isi back a parties name ilitum isi back a platform along dosi ajara political parties name che songsi labang so hemprek bangke chun thek ji athe original APHLC ke bang la so time ban ka che song ni isi back ke do pen ka che song si original APHLC meghaloi ke hemprek long ilok lu bon tame non ilitum Karbi Anglong ke ni isi back kali de a political party tin ka kapre non piniani labang so original APHLC ke lansia hursita me hempre ke Anglong ke chitonu na neku garian na ke khangdun kusipu lang so bang ke me sensi nang lijong si hempre kar idu polotang te a political party tin phana me ka chopa lo na pilo a political party tin to me nang chitong dunang ji pusin nitong pachini iklo bon tame ni tum si hempre ke ang khek putong chama tharong ne pini la puson jong si litum Karbi Anglong jong si ki divide bomb che bahag bomb polotang de litum ke papi bombo paprang ne khilu la si original APHLC a background ke la hello je hemprek kang thimapan ka che song all political party chingrum pet pansi alang litum APHLC ke same la si piniani litum da Karbi Anglong tabe all political party all organization ilitum ning si vacancy isi a platform donang ji pusi labang so APHLC original APHLC sengnang koklo la penako labang so all party yong ilitum chingrum peklo polotang de ilitum hemprek kelong jita ilitum a chance do ili ate ilitum ning si vacancy chesong ko Assam sarkar sa menang prejok je la pen central government sa menang prejok je Telangana long sita mela puson lo nang litum chini ne ma alang lisum tame chesong pak pensialang litum ta Telangana has dhanda ke Congress sarkar sidu chesong pak pensi halabang so hud 2014 aninkan halatum ta hemprek long Telangana halaso Telangana hemprek long hota ilitum Karbi Anglong ilitum da a district ilitum doan ma ke ini ke chepoy dun seta me gedo dekhe ke ningsi kali di kalima ilitum ningsi do dekhe ilitum yang si ningsi do thek polotang te bang Telangana tum da ningsi do long lok megloya sorta bang ningsi do long lok lapen non ilitum Karbi Anglong ta ningsi do te hemprek ke long veji Masih labang so APHLC muni tu pedangan mispropaganda pati misunderstanding si labang so Karbi Anglong do lapen non kedo bom APHLC alang litum masa me litum chopalo jia gathar alang li fasta me litum message palelo nang leke inut hek reservang puopot IS inut retired abang puopot nang li bidi sore chief advisor da me nang do nang ji putai litum message palelo bon ta me no nang tu macam song ke nok kali ni ke song sikli nang inu wa ke song ke nok kali lo ili tum hai a party do an organization do an yang silitum chingrum lo che song lo pulatang dai la silitum sarkar tum dame nang ar juji ke mati dekhali ma hon jeng e jeng wa ke nang li bung peji ni nang li sia hon jeng yang si hon jeng hon Harota nang yang si combine rapet kok rapet lo pate bung pet donji ma punai la son thosi li tum ta chingrum pet lo pulatang te ma tu la li tum mana nang krai krai dungai nang arju veji
เราจะ original APHLC บางแกปีนี้ระดับไปเลยตรงปังดักล้อแล้วบางส่วน original APHLC a party ที่นั่นไม่ระดับมันเชื่อต้องเชื่อตัวนี้กูสิ่งที่ต้องชุนิงรีล้อ organization ที่แกเซเป็นเชิงล้อ social organization แกต้องอันนั้นระดับเอาออร์ละเป็นอาร์ดีปีนู้นนี่ละเป็นเชื่อตัวนี้กูสิ่งปีนี้เลยตรงละบางส่วนไม่เป็นปัจจุบันล้อเราจะ original APHLC แก non pen แกเชนแฮมเปรกลงเลยติ๊กกันแกละบางส่วนก็จะส่งแกอิงตอนเท่ากูสิ่งปีนี้เลยตรงดักกูมีที่ห้อยเป็นนั่งเลยตรงกระโดดไว้ฟังPacini lo, lapan Pacini pasti ni li, lai original APHLC pun tak, punya Pacini calo, coro lo. Thank you so much, Mr. Peter Tissot, the General Secretary of the Organizing Committee, for introducing the APHLC and its objective today. Ladies and gentlemen, our next agenda for this event is the official declaration of the APHLC, and it will be declared by His Royal Highness the Karbi Richo. So may I request His Royal Highness to please unwrap the registration certificate as an official declaration of APHLC today. Non potop ajay meg lage APHLC labangso certificate mati labangso amen kang kupon magalitong man kang toy man kedol to marecho in pensi in kupon diglo la sekado ko sa milito masakit member chart epi konsa don maria to Thank you so much, His Royal Highness the Karbi Richo. Ladies and gentlemen, we have a very special song this afternoon for you all, and it will be performed by Rock Rap. May I request a Rock Rap to please come upon the stage? Charo perfect lo itong kachinghon man country Karbi Richo pini alang lihin pensi labangso a certificate mate APHLC po officially declaration alang lihin pensi ingpupon ponlo nasinon puton na jambig lamang galito mapan luna parjo po itong kadogo esame alang lipan rock rack po pensi alang lipan itong kadogo kawe esame chini nasi alang litong pan pini aluna nga parjo ponji aluna men lage hemprek kang tim po labangso alun sila itong pan parjo po nasinon puton litong kachinghon alun si po alang lipan si apor piponik lo.
Hello. Juro perfect lo leto malun se po pan sabe la poson. Jume se na lo le tom pan ka par je pon tha ka pot. La se no ne point to ma se the ben recharde bi pon se na don mar leto. Ladies and gentlemen, let us move on to the next agenda for this event. May I request our chief guest of today's evening, Sar Surja Rongpar, Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, to please share a few words with us on behalf of the governing body of Karbi Anglong. Pini APHLC Amarim abang aso officially kang pupon hame may cari pon may pro kahay tembang so may long sitong dun litong alhisar po man kithe Karbi richu kahay rohang sangho lapen thu litong long puthot na chitong dun thu harawahat konsensi pen MLA akahay dorsing longhang dapen tuan partame litung Karbi Anglong Autonomous Council pen EM donsing teron mudharam lethe pen chenglok MEC kidoan dapen thu litung long nitong thu Karbi Anglong East Karbi Anglong District BJP may phu kahay rolen kiling dapen thu dak hamen ta chia delo taman ping kido kithi kiding atum dak ang tengsong kido kachitong atuman apen thu pini labangso akang pu ame long kachitong dun Karbi Anglong atokan upen gewang man ping kido Karbi rong asar pencenglok kado kawi kithi kiding pencenglok riso jang sarpi sarpuduan kado ipanda kachitong kardong pajireglo kardong si kaningi dun ujilam phega abe wahit sitame mohet me ke phalam thi lapen puthot labangso kopi pochi APHLC original labangso akemang alam thi puthak poke kethan ponahot tum pitar suben than ponlo lo ahok lo litung Karbi Anglong
mate hala so ke mikir hills popur ki mo hu dalong APHLC kising alam phe bangke la hello je la bangke hala so ke tum ka doi tame Assam pua isia state dalong si doelo Assam long doelo hala so bong pensi Anglong aso Garo Hills, Khasi Hills, Jontia Hills, Lapulitum, Mikir Hills, lo ba United Mikir Hills, Penorkachar Hills, Lapu Naga Hills, Tuensang Hills, Nusai Hills, andame halos kayak Assam, along ri, alus itu lang masih hala bang suahud, itu Anglong asopan kelang, pangkri ponwi, Anglong asopan, kosolohan angke koi, hala bang so kita kau aja ini sih. Hala bukan kijongdam at district along Anglong aso district anak along a party atum pen cingrum si bukan lapo APHLC bukan kiseng lo hati Karbi Anglong petang suka Mikir Hill Nationalist Party bumi mantan si dak la bapuram signar alam itum sakit japen si hala bang so APHLC lo dudun lo so taksi muhet pitar so kijong pon kaprek Khasi Hills, Jontia Hills, Garo Hills, Pentadolo. So haksi hala Nagaland pen, nanon ke Nagaland lo, Naga Hills, Tuensang Hills, lo Nusai Hills, Pentadolo. Haksi hala bang so hura kace song pon bangke Anglong aso tuman, aphan ke Assam lo pen, nang pajok nangi polang thelo. Haksi hala so jok lo, Meghalaya State. Khasi Jontia la pen Garo Hills pen Siseng pon lo, Tuensang Hills pen Naga Hills ke Nagaland man lo, Nusai Hills pen Naganon Mizoram man lo. Tepon tame ini tum hala bangso ahud da Karbi Anglong kesari calong matum bangke isi kupitong emat hane non ngalang tumge anam plangan iplang saide lo posi lang tumge mat halam China lo je itum Assam tudunji puajo ini masih itu orang bangke hala bangso Meghalaya pan kipia option Meghalaya long lain tum state dudun ko itum Karbi Anglong Penorkachar dudun ko kelco bakali purutante ilitum de Karbi Anglong pen Karbi Anglong pulau Mikir Hills pen Penorkachar Hills aphandet tetapi akaprek autonomous state tetapi nangki pipo kan so kecil sigding lo Office sa memo pen pulo je la bangso itu ma aphanang geja alidar salah zohor 1969-70 lo malidar tum ke matha ko pilo ne lang tum ke matha lang thi chinu ne delo jo ini siri tum ke non tuani tame Assam long nang nipon ko masih tum ke bangso hempre ke bangke emang asong si mandelo office tame hala suhu tame Indiana Parliament tum ke matha je mo RNC ke la bangso akhei tum akhei so district tum ke me alang tum ta puthon hempre ke chahangji aja kong bidang kiji kusi itu empat 244 artikel 244 iya bangke nangbi pikong lo konstitusi hala so amendment hosi masih hala solam he bangke itu cini pamena hi masih APHLC yang se kasih krongi purute ahok lo la bangke itu hala bangso kiseng keceng huna kemang hala bangso pansi mangwet nahi dak opine political party ason pamande ramat bang kapre kapan kanton lo kaike tame habang 1986 pernah hempret ke hang, bala supena perang atumhan ke hang atumhan kai kemat kipu dun coy kang ton dun kang nek coy ala tum ke ison bak tame ipaklang ponoson kace sompi sa thekhelang manta office tame UPDS ahura kota chokche MOS chokche nona phi song troka tum kace tok chokche pu aki chok ko pilon te an tum ko pilo kewan pithe SCC to MOU to chokche Tepon na may itong gamat hanay man ganalo. Je hempret ke ito makemang lo 244 ye menon ba article 3 ito makemang pusi itong ke cipulo. Stabil la long le prang long chat. Kupi ma ke lo at ding pon bom nani poran the man ke lage 1986 pun al sik non tal sosi nang man bom lo. Ipo ye long le pro nang te. Kasi dala itong Karbi pa ko long ke thando kupina waso karadidi mane an chot hek ok chot hek lang chot hek pu hala mangso a formula afansi MOU tali tum la soprang le tum long 13 17 department dolo chot a phi MOU ke chitok SCC to chitok ben a power to go wan future lo la sopena phi UPDS ahin pen MOS 1 to 10 level ke chitok lo hala son bom ke penang ana a development pen chenglok ise political so constitutional ka amendment jalam the dutulo a pitu 2021 aningan ako song trok rum ke chitok hala bang sulong tale tumla UPDS tum ke chitok apot puthon ako ladak wan dhusi
constitutional long lamang so long haponang po polang themang thulo lasi 125th sexual constitutional amendment bill halamang so long kadoi tok ponlo hala se halamang so constitutional amendment bill manlo pute MOS 2011 pen 2021 long bima kasi tok berbangke implement po lasi lamang so ba abirta ke melam theke lahino non ke winter session suli bom lo la so ke unelo semontame February ciklopen ke duji itu budget session amur parliament budget session amur bangke hala so 125th amendment constitution bangke amendment pon populo hala amendment lo lipudante 2011 la pen 2021 aso lamdon ke tok long ko bima amang ke hala ke tung long pon po basi hala so lam pe kita mi ake chokchi musi pulo tami alang tuma ke chok ko pilo ke wante bang phan ke sorsaru benawan isi long ta wante the isi da chitok the MOU de the MOS chitok the semontame ki purunya ke bang phasi election hemprekamente election thuri chot pusi purunya talang tuma batai wana election ki thur tame hemprekamento pe loksana ko ten bomlo APHLC tum tame lagi gato thek dak ne Karbi hian di sorsar nang ne Karbi dang te Karbi golang tu pujita alang tum ke kai tame bang han di sorsar dun apa ka phanda mana re pilo Karbi lame name Karbi jutanga song penceng lo KSA political party bhanja lage jokron lo hai apan ing ton lab lo talang tum phanong si pu ko mane ka thara sang han pu mane purute ha tum mage yo Karbi hian ta chington ret buji Karbi hian tame chipure pusalang tum ke puthot puthuyin tame alang tum ki puju meme junono kaninge social media longke asini lige kata puduno je nang tum APHLC alidar manani pude bang faning ton thek nai ing ton thek lo te bhari alidar ji kachitin ba kachi hoklo yo lason si theklong social media long a photo ko manane chabuk check lo te alang tumsi handbrake ke hang ke tumsi kachi song nei lo si chepak langi wo phit si tame non penang ana alidara tumge amahang thekhelang tahai ba amahang thek tame ningkan photrok atas sudah hilang 1986 aningkan pena kacesong STC KSA Kaskom Kancaskom halaman soa kacesong hoga soge social media tawe cepaklang mowe sitame hala soa hura kacesong kidu ketungke nangli harong atoke doa kar bipantame nangli adusan nangli hempre kacesong hutupilo kalian dun dun te nang kitan teki pulis penereng solo puyi hem sedulung le aciklokan him kan helo purang kan teki hadi fuchulo hore keng pendulo purang tani tahala so ke social media wede posi ceparoka ino da non ge kopine benar tok lo paklang no rupute alang si kabelo hala prang ke song tu an ke lage song se jula song se lang tum ke paklang masih la song kali Karbi dak te Karbi pulutan te nang le ajar political party lo betul tu paduna nang le amang har cihang et kantong ya akenang so dawe balang tum sisong momoy kopi pasi lamet ame tum tum klip pudanya kam lamet ame tum ke bang Karbi lamet lam chong ke pachunya phan kopi ma pirhian kang ko se pali akam bang sisong po ba nang Karbi jutang song ke se sapan nang tum klip punan puduna thai belo akhela tum ke jutang jubat penceng lok pindeng sumpot kan barin dun barin ke pangcu i psalang tum ke klenya minat athen ke asi ta inton lam lo ni theklo teng pute social media long ke anu pin tame alang tu malidara long chonghi pen chenglok ya doyak tame bang pasi pudani hari cumun ge jomblungi lasi mohet nang tum ka declaration long je la bangso ke non political party hempe ke hang phansi ke chesong ye ke phansi la bangso a party ke pini puthot ako kan thur thu poram the bange lingarong parlo nil tu mahin ta sidon lo the hempe ke hang ke chesong long ke kado e chesong rap pe do pruda de longi polam thia mo agenda na tum paklang long dolo ha so teng sinil tum ta BJP party tame chedon saro asi ajak tu pura kum sarkar ukan ko le kupi bose pinia te hemprek wan thet po hemprek ke wan dia hormu kali la ke bang nangi pijia hormu bangong sinan pipi puru ti jong hele hang parokas tame longelo asi komuntu sinan ki pijima po bangkela bangso kene atmosphere ki khide bangkela ke karpian longara tum ke hang petelo itu mo dak nak tum hang hedek nak tum claim hedek to kacing tang ton re ki pucho re pen wangali hada sarkar long kuson si ano tina som non a KSA non apa political party non social organization non ke hang alam theke pali pen mangsi longi
lagi kumane MP hai ta hote bandep ko kumane dak council chari hote longlok ko sohor mu gali so ke tum chini me la si hempre ke ha man ke liya pupula lo tum pre che ha nang li kumane phang suri se tangka param lo hoptai se mong nang wai phagi sitame hoptai se pita nang se oi wede hoptai ni pia se oi nang li che hang nang ko che hang nang ma hutame ko ko velang no nan pipo non nai hong phang thom de pi ba hi thi ru ne hong kha ko batai si le hang ta la son batai si hang la son thor lo nang li kilong nai suri se tanga kilong nai nang li dulu tanang ki pi nang yo si nang pi pe de pru de nang li jong he le long nai du pustame nang li long le lo la son thor si li tum 244 e ta constitution ke tok dulu nang ki pi tum yong si nang pi pe de pru dan te jong he le hang ta long le kasi nang ki pi tu maning hang nai la kasi nang ki pi tu maning ke pa hang ye pa asai ki claim ko si hempre ke hang ko kumane dhana dore lote longlok lo ba kumane party tum fan vote ki अपन pahai te lo pute longlok ko mangke ni thik long le kasi ke pa kroy thek convince abang kasi so ke convince dong ke kumane ruling party te lan bali lo late social organize rong asar penceng lo katok tawi kame sorkar pan aning ke pang sampen bang nan pa kroy thek ser hala dong long si ko ke long pola song so pring na mangke kali pun dah kelong nai dollar pun sami mo pen itu suri siapa yang kecahang langsung si itu manpo lalu lah si kali ini penting lo ya curo palo kado kami kacetong matum harta manpo kami dah kini panda ni liga nangka judun si kewang kami lam ini itu nangko aku masih ni tidak pun kami pun ini alam tinggi pensiun tinggi ton yang lo hot karung. Thank you so much, Honorable Executive Member Sar Surja Rongpar, for sharing your valuable insights with us this event. Ladies and gentlemen, at this moment we would like to take it for the handover of the memorandum to Karbi Anglong Autonomous Council. The memorandum will be handed over by the committee of APHLC to our executive member Sar Surja Rongpar on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council. Hi, Secretary. Anna, photo. Secretary. A memorandum to the Honorable Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Difu Karbi Anglong, from All Party Hills Leaders Conference, APHLC Central Committee, Difu Karbi Anglong, with the subject of immediate implementation of Article 244A of the Indian Constitution. Respected Sir, we, the undersigned, representing the aspirations and voices of people of Karbi Anglong, humbly submit this memorandum to request the immediate implementation of 244A of the Indian Constitution. This article, a constitutional provision tailored to meet the unique needs of the hill tribes of Karbi Anglong, provides for the creation of an autonomous state within Assam. Despite being enshrined in the Constitution for decades, the provision remains unimplemented, leaving the political and socio-economic aspirations of the people unfulfilled. This has led to persistent challenges, including inadequate representation, resource allocation, and safeguarding of tribal identity and culture. In light of the above, we urge the Karbi Anglong Autonomous Council to take the following actions. Passed a resolution within the Council advocating the implementation of Article 244A. Engage with the Government of Assam and the Government of India to expedite the process. Facilitate public awareness programs to educate the citizens of Karbi Anglong about the significance of Article 244A. The implementation of this article will not only fulfill the constitutional promise made to the hill tribes of Karbi Anglong, but also pave the way for sustainable development, cultural preservation, and greater autonomy. We trust in your leadership and commitment to the welfare of the people and look forward to your immediate and favorable action on this matter.
Yours sincerely, on behalf of the people of Karbi Anglong, the All Party Hills Leaders Conference, APHLC. Non potodang dengan tulungan lagi itu aluhi pen lampi arju pon tulungan lagi akhirnya Lop Kumar Teron Vice President ASDC anak cari asong henten asinon alang lipat panse tihek pen peni labang so amai long lam kejai panse panse chunya lilo akhirnya Lop Kumar Teron Vice President ASDC. Top ini APHLC Ahok Pet Keklem Ponji Pubangso Pinirat Anu Kapaklang Pon Mate Pini Kepachini Pon Bangso Me Kecari Pon Mai Pok Kehai Lapen